Svake treće nedelje u maju mesecu već godinama unazad obeležava se Nedelja zdravlja usta i zuba. Cilj kampanje jeste da se ukaže na značaj oralnog zdravlja, da se postojeće oralno zdravlje poveća, kao i da društvo u celini, ali i svaki pojedinac, porodica i zajednica, očuva i unapredi oralno zdravlje. Nedelja zdravlja usta i zuba ove godine u Kraljevu je obeležena u vrtiću Ratarska kapija sa najmlađima. Sa prvim pregledima, znači redovnim kontrolama, počinje se još u periodu trudnoće, zatim očuvanjem oralnog zdravlja. Znači u periodu trudnoće kada postoji sjajna saradnja sa ginekolozima i pedijatrima. To su planirani razgovori trudnice, kako trudnici treba da održava svoja usta, jer njena zdrava usta kasnije će preneti i na dete, način života, način ishrane, znači da bi se rodilo zdravo i pravo dete, a kasnije u prvoj godini života deteta počinje se sa planiranim razgovorima, znači ukazuje se roditeljima kako se održava oralna higijena, kako se hrani, a sve u cilju da bi se sprečio karijes, takozvani taj cirkularni karijes i posljedice karijesa. Koliko najmlađi znaju i vode računa o oralnoj higijeni, pitali smo sestru na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti u vrtiću Ratarska kapija. Kroz rad i u saradnji sa stomatološkom službom mogu istaći da je sve veći procenat dece koja su zainteresovana za redovno pranje zuba, kako ujutru, tako i uveče. Ja volim da perem zube ujutru i uveče uvek perem. Mama i tata me naučili. Zubi se peru od gore pada kiša, a od dole kako raste trava. Super što sam dobila pastu, odmah kad dođem kući ću da operem zube. Prema statistikama Instituta za javno zdravlje, samo 8% stanovništva starije od 25 godina ima sve svoje stalne zube. Polovina odraslog stanovništva oralno zdravlje ocenjuje kao dobro. A da li je tako, pitali smo doktorku Draganu Tendiru Milićević. Ovu priliku koristimo da skrenemo pažnju šire javnosti kako na značaj oralnog zdravlja po opšte zdravlje i kvalitet života, naravno značaj primene svih preventivnih mera od ranog detinjstva, tako i na neke pokazatelje zdravlja usta i zuba u našoj Republici. Nažalost, oni nisu dobri i ja ću samo izneti nekoliko najznačajnijih. Znači, samo 8,3% populacije starijih od 25 godina ima sve svoje stalne zube, manje od polovine odraslog stanovništva ocenjuju svoje oralno zdravlje kao dobro. Nažalost, navike kod školske dece nisu takve kakve bi želeli, znači zube redovno, to jest više od jednog puta pere negde 2/3 školaraca i naravno tu postoji značajna razlika između devojčica i dečaka u korist devojčica. Oralno zdravlje je pokazatelj opšteg zdravlja i kvaliteta života. Dobro oralno zdravlje postiže se redovnim kontrolnim stomatološkim pregledima, adekvatnom ishranom, pravilnom higijenom, potpunim prestankom ili značajnim smanjenjem pušenja, kao i neuzimanjem nedozvoljenih supstanci i alkohola.